Ngaku apa tip siapang cumi. Gak kemen pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Full block dos. Oh, ang kaso ini kali je mah. Dos ni kali je mah. Oh, jitu tahu ni kali hiar ke. Tapor senior hiar kan ni je mah. Full block dos. Abar ke block jam dos. Lek kumna dos kini tahap simaksan ni nam nam na. Jadi kali je mah ni. Karena bagian tes, apa bagian nang dos deh. Itu kan ya awak le kelang. Kahnyotrap Integrated Territorial Organization HITO Dauki Border Area Circle. Kalapan pau kijing sokhya ka bejur halor ka jing dhang kali hasurok Dauki hadin ba kasang kalayok pedang ya kijing ujo na kipat ba halor ka jing dhang kali ka bejur na kada ka jing don jong kitrok ki ba jupan yang ya kali harut surok nalor ba ka surok kalong ka bakhim kidkhot jong kasang hapo ka jing alam jong presiden uba wan bor lamen ha ka jing jurep kilalap dala ki jong kikhmat ya ka jing sisa kumbala ujo na kipat ba ha ka ni ka sngi kasang kalay kunduk ru ya ki kat tu kat ni kidkhot jong kasang kinong ya trok ka than riwar mi ngi panyakaran halor ka rukom penya ki trok ket mau kenang ba kan omdan ka jing thot ya ka lek kawan jong kipat ba ka hitu ka kenturu ya ki trai trok ki kenhon snong ki seng jong kinong ya trok bat ki pulet ba kinya trelang ban penbait ya ka rukom penya kali kenang ba ka lek kawan jong kipat ba ling ba ka surok Dauki kan long ka bayat baik Spin em ngino em su je. Abar lah abar. Oh menit lah abar flight ni semua. Tu langsung nong nan ra. Jung blok telah cerke. Ana ka senang ra em Pak, aku bertip, saya kadang bakal blok pelat menegasi. Mà sao ngar pun balahir permit. Balahir permit rumah ni. Kalau tu benar kau tu berbayar step itu blok Saya tu balahir permit sebutan permit. Oh, entan mah. To melele kata jing blok kadang hi kapor bakal blok tip nak liang juga presiden ngasih badan ka kali ka pasni mene. Andai ngam tip nak ai gadau. Apakah andai ndalawan hang ni ngam yo ir ka kali ka pasni. Andai tip yo ki akan kadur ka blok namar ka jinglait lan ngini kali ru hadu syadu palat tengam la syu ban mudur ke te ngi kwa ban yetri ban syai ki pajba nak gadau ba blok ban nak gadau hadu kan ni ka jingteng kali borok sisngi mene hadu sibaje mo ki yalai hadu sibaje tam ka yalai ke blok te nak liang ibadai pe ikani sabha ban sim khia ikani ngakum presiden ngakun tujur ya ki association lani ki badai pe ikitna jong pulit ru ngakun tujur namar ba kajing den jong ikali kajing dunong ki pajba kajing dunong ya barok hi kithan hi barok ane khamtam ya kayo kajing dunong ka bakrau teng na kaliang jong ahi presiden nagiliang member barok hi tengin ya pe sene khmat ka ka banlong namar ba kajing jong pajba de kajing jong kaseng kajing jong hito jong badang sapel te na kaliang jong hito kachim khia kan ni bat ngani khmat in sa pe ka problem jong ki bat ngin sa sol kat bala ya ka tinggi lawan banyak untuk yo staff jong ka association ong basni kali an pundrai dasnu kali ru nama kapor kala dehi rubization deng ipai ba menele kamtam de CEO Dauki mene kan lo ka jinggut ipai ba jaka bakin one yo bakit iga taki jhur gi ber pen poisio timla syu mene kasni nama de ga kajing blok jong ki kali andrai nakali ang association ru ngala ong iki bangin le ban arrange satu ke meeting ru adu mata tempat patio tip nak gadau dengan terpati ini association ban lek lo yang kita ke meeting bangin ya arrange nama kemutu joki understand each kemutu joki kadang ngai yang tu understand each other ndai dangi mia trelang dipagba rekibut te segi ni kumpi kiseng jong ki pressure group ni long kumpi pressure group jong nega tan bodari barok oi ni dipagba ki pressure yang ni ndai nak gadau kani kalong ke blok atu kan kani tak hang tu aku video ba ngila ring tang kat ka ba ngila ban ring te kham tam lai
Mani baslap mi apa bandring iki video nama jing blok ru kala poi syadu palat syadu tei sayo syadu palat jingking ru kecil dengan step buat ki driver ru kimla su tentang ban ya kamai balik kamai sayo syat balik bu passenger libu kena school jadi mende kumne poslap kelenti ke pilai ke serok ke bomlong kanu ke jing jar kita ba tang ke tip nak ai kadau tak kadau ngakwa ke ai ke ba sini shifwan bat ngakpa di concession bahkan le Banbu kita kibru lagi volunteer ka ada meet ni ada porsi ni ada step ni. Aduh pakan dadap kakam cuti. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.